Тот звіт, котрий направив Недим Сейдинович, добрий, всеобсяжніє, говорить о фактичним фінансійним стану у медіях 5 років після приватизації. Nie muszę się wszystkich złożyć z nim, jak chwarela przedstawnica Ministerstwa Kultury i Informowania, ale wszelijak, że trzeba go posłuchać i że on dawa jednu najširšu sliku do medijov njeljem u Vojvodini, kotri po teraz bardzo dobre robila i robi Žužana Serenče. Žalje na urovnju Sejdinovića preporučili, jak toška to porobi na urovnju calej Srbiji. Osobnje думам, že to temeljni i bardzo dobri zvit. To, co važne u njim, za ruske slovo, to, že model kotre vyrobelo samoregulaciji medijnej medzi ruskim slovom, internetični kodeks, kotri potpisani koncom prešlog roku i nacionalnim sovitom ruske nacionalne menšini, prilapenijak jeden model kotri še preporučuje drugim menšinskim zajednicom, že bi zvekšali svojo demokratski kapaciteti. Nasampred, že bi ih soviti dobili demokratični taki jeden epitet potvrdzeni z boku OEPS-a, zato že važno je prepoznat šljobodu informovanja. I to prepoznal Ruski nacionalni sovit i varel, hej, nam treba jedan javni medijski servis, kotri nje bude hlašnik nacionalnog sovitu, kotri bude jednostavno objektivni, keljo to vše može biti, a z drugog boku i ruske slovo še obovjazalo, hej, mi budeme profesionalni, mi budeme maksimalno objektivni i budeme robiti u skladu s kodeksom novinarov Srbiji. Znači, postignuta jedno toto sporozumenje i tot kodeks teraz še preporučuje drugim. Da nje bilo toho, te pandemiji, epidemiji covidu, mi bi všelijak vošli do ozbiljnejšej fazi gdje bi še predložilo holjem pejsom nacionalnim sovitom i ih medijov, kotri bili zainteresovani tot kodeks i robili bizme na jeho usoveršovanju.